Ja mnogo više obraćam pažnju na suštinu neke poruke i sadržaja spram formi. Dakle, nekad tehnički propusti i nedostaci mogu da budu zanemareni ukoliko je poruka jasna, ukoliko je zaista prenesena neka ideja i da je ta zamisao ostavila neki pečat. Ja sam Tin Ostrošić, dolazim iz Osijeka i ove godine sam na Foreveru sa svojim eksperimentalnim filmom Oni. Pa dakle, samo snimanje je trajalo, čak i snimanje i montaža su trajali nekih 2 do 3 dana. Film je nastao vrlo spontano. Pripremao sam se sa Mirsadom Mahmutovićem u Gunji raditi jedan eksperimentalni film i prije toga sam išao neke stvari istestirati i zapravo je ispalo jako dobro jer je taj film koji sam napravio spontano na kraju završen dok ovaj drugi još uvijek nije, iako ga završavamo. Radim kao voditeljica velikog žirija, te sam vodila program Work in Progress koji Hrvatski filmski savez na festivalu je pokrenuo suradnju sa Studio Schoolom iz LA-a. Pa zapravo sve filmove dobro poznajem, selekcija je prošla sjajno jer smo već uigran tim. Često me pitaju oni koji nisu ušli u konkurenciju, zahvaljujući nama selektorima, zašto im film nije ušao u konkurenciju. Najčešći je odgovor zato što je neki drugi film bio bolji. Ali bitno je da film ima ono nešto da je kvalitetan i na sadržajnoj i na formalnoj razini. Discovering them is what thrills me. Bok, ja sam Sara Alhamad. Ove godine na festivalu vodim radionicu o licenciranju glazbe audiovizualne produkcije. To je zapravo jedna copyright radionica, no pokušavam pravni dio cijele priče svesti na minimum. Radionica je imala 10-ak polaznika, svi su bili jako zainteresirani, bilo je dosta pitanja, puno stvari ih zanima i to mi je jako drago jer pokazuje da se povećava razina osviještenosti autorskim pravima u Hrvatskoj. I kad vidim mlade ljude tako zainteresirane, onda mi to daje, nekako inspirira me da se trudim još više i da pokušam i sama postići što više od svoje vlastite karijere. U uredu za goste prvenstveno naš glavni posao su gosti. Brinemo se o tome da gostima osiguramo ugodan boravak u našem gradu, da ih prilikom njihovog dolaska dočekamo, da im pokažemo naš grad, da im objasnimo njihovu ulogu na samom festivalu, te na kraju festivala da ih sretno pošaljemo kući. Zvukom na filmu, pa moram priznati da sam prijatno iznenađen, da zaista postoji veliki pomak u odnosu na prethodne godine. Očigledno se razvija nekako i svest o samom zvuku na filmovima. Mladima bih pre svega preporučio da nastave da hrabro sprovode svoje zamisli u delo, zato što je to upravo ta smelost i hrabrost, ono što ih razlikuje od većine starijih kolega koji su sad već počeli ozbiljno da brinu za svoje karijere, s tim u vezi da slobodno greše što više, jer će kroz te greške najviše i naučiti, i da slušaju mamu i tatu i rock'n'roll.